forever. Coco, never had you. Now we soon just a good thing, but I got in the name. Way, Musa, Jay, Musa. What? Ooh, what? Wait, 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 what? Ooh, what? Wait. Taje kwigize igihe utarafatisha ugadaburize imiyaga ninjije ikibuga cyahariwe muri ve intare ya yuda mu murwa ahantu nabaye nubwo nahahemutse ameze reka dupfe gutakara turebe ka boss nakoraga ko hari icyo kadufasha. Mutseyo ewa barakomye ingegera ahubwo kibosi ni ikigo akurahemuka ejo bundi wibyinka haya hirya kwanuza kumva namwibye akamatera ndongera mutwara n'ihene shesha twizigura none ngeze n'icyaro biranga hagurika twigiye kureba Yesu izi petition ndije gukora iki wanje haye mite we boss bimeze bite uzikari yendeze twabanye wan ngo bimeze bite bonga osha nungara umukuba Make it bounce. kibazo pe ubu busazo uzanye wanje n'ubwahe Yesu dukora umwuga w'ubujura nyine umwuga w'ubujura bamwuga muracyawukora ako sha mugira ubwenge nabigabanyije nese boss ko banamvuye bikanga nakora iki mwenda muravana n'abavanyemo ibifu hayemi iyi ndezi wazanye isoma ku kantu se man shayishobora kuyifataho ndakaza ufata washa kareka iyi ndezi wana n'ubu wanzaniye bano barenze batanywa kano ati bose cyane aguhina ntacyo we petit sundi Yo nzarira kankana wajyana naribiviye unsaniye mu bindi mu bindi warahi nta nubwo nagaherukaga we turi dukenya man hari n'utundi kanya haraza n'utundi asubuko ko uyiri neza uri kunyitura kuko nakwibye kanya ndagukoma uba cyo boss ahoma ndagukoma umwe ndagaza ni spiritana hengaze kangeremo ngusundure ndagusundura abantu ngiyonwa bakuru haye mite ni fami Yesu arayi boss noneho ubu n'uburozi ndagaza nukunywa cyangwa ndi gusezera amusitana mukanda gukocora abenda kugenda nasiga umugore ngeze hari umwana mfite nta mwana ufite geze ufite petit sunde boss we boss Yesu